Сабанович, siz daimi rəvişdə kuraş yarışlarında gelip para buturasınız indi. Özünüzün nəzərə kişi işlərinizlə ortaqlaşdığınız yarışlarının derecesi, kütlələrimi, kuraşçılarının kamilliği bu haqda bir neçə fikir etsəniz. Kuraşçıların kamilliği evet bana uyuşturucu da bir yaxşı rahmet eytesi kile Federatsiya председателі Ахметов Марат Кутуевичқа. Ол енді көп yıllar zamanında мен de Federatsiya председателі болған едім. Ondan soң енді әзірек ол қақшап алды, мен кеткеш те яңадан Марат Кутуевич жетекші болғаш, әйтесім келе енді зор бүгінгі күнде зор юғарылықта ұза. Ondan бек қуанышты хәл болды бит енді универсиадада татар күрәшін кірттілер. Мұнда енді армит алмай қызмет қойды. Көп жылдар Cevdet Mithatович, Mehmet Ahmetov. Jide yigitimiz нашбат birinchi o'rin oldi bit endi. Dunyo ko'lamida ular boshqa erishdi. Universiada bu endi tarixiy bek zo'r voqea. Biz hali bugun anglab da bitirmay turganimizdir. Ammo bu o'zlashib bek zo'r tarixiy oshish bo'ldi deb aytasim kela. Mana bizning shu kurash ol bit endi bundan 3000 yıl 3000 yarım yıl ilk çıkkan kurash. Bu bulgan bizning burungi Türkiye'lerinin soğuşçılarını әзірлей тұрған sportның bir türü. Mana ol benim zamanda indi federatsiya жетекlegенде теге халық түрлері деп аталады ие. Народный национальный виды спорта деп енді біздің 6 түрлі спорт түрі бойынша анда күреш те кіре, анда ат шабышы да кіре, анда бот атышы да кіре, анда таяқ атышы да кіре, анда қол күрештіру да кіре. Ол да біздікі. Аны англичандар өздеріне алғанlar, армрестлинг deyip, теге футболны алған кебек, аны футболдан английнікі түгел, футбол Латин Америкскийлерінде шыққан. Мына ол енді ілік, мына айтабыз 3 бейік зор көшіш шыры болған, великий переселение деп айтабыз. Ана біздің бабаларымыз билерге келгендер 158 жылда. Bu Hristos tuğandan %58 yılda Kıtay istiyanası boyundan kelgenler. Alar kurumlarında kalganlar. Alarның indi tarixtағы büyük başlığı Atilla ул tuğan bizning Atil деп атала. Ya olmasa oruç aytalar Itil Rika deyip Volgаны. Manaның бұл біздің Volga ismi bilen anın ismi Atilla. Бұл bütün Европаны яулап алған hem Римні бірінші тендірген кіші біздің бұрынғы бабамыз. Ол да болса Atilla әйе. Mana şul çırda bunlar kilgenler bitinde tege gaskergine tugul. Bunda bunların artlarının simyaları da kile, kütüleri de kile, bunlar bitinde joylap kileler. Soğuşçular bitinde kütüleri karaganda zorak kileler. Hem mana hazır aytamiz bitinde tege subota воскресенье yal degende. Şimbe yakşembe yal günleri. Bunlar mana şulay alga keteler de 2 gün to'xtab yal etkende yal etmeyler mana şuşa oyunlarını uyuştururlar. Әзірлейлер. Fizik әзірлік, подготовка. Mana şuşa türler boyunca atla şabıştıralar, bovda tartıştıralar. Tege bov tartışırını bitindani göz aldına getirirler көп kişi. Tege dalada bov ırgıtıp, elmek ırgıtıp at tutarga deyip gene. Yok. Бұл значит теге сугышчыларны янына барып җиткәнче бауны ыргыта да тарта да төшерә. Теге Көнбатыш Европа рыцарьларын тимергә төрөнгән. Теге 60 килолы значит тимер кигән кешеләрне ат өстеннән барып тиз генә кылыч белән алып булмаска мөн. Бау белән тартып төшерсәң, ул бер кайда китә, ат чабып китә дә бу шунда значит инде пленник дип әйтик. Менә ансы шуңа кирәк булган. Кул көрәштерү нәрсәгә кирәк булган дигәндә, кул көрәштерү менә англичаннарны күтүгел, инглизләрне күтүгел дип шуңа әйтүем. Алар шпага белән сугышкан. Шпагага аңа значит андай кул кеше кирәк. Менә кылыч белән прямой сугышырга ат өстендә. Аңа значит кул көрәшендә бит анда кист һәм значит бицепсы дибез беләк кирәк. Менә шушы армыйча шушы көчле булырга тиеш. Ул менә шушы кылычны тотып значит сугышыр өчен узак армас өчен һәм көчле булсын өчен Bileklerini ırgıtalar. Bileklerini hem kolunu ırgıtalar. Менә ул шуннан кергән.
Аннан инде менә теге гер күтәрү дә бит инде безнеке аны борынгы заманда таш күтәрү дип атаганнар. Әле мин белгәндә дә бабайлар таш күтәрү диләр, таш күтәрә дип. Югыйсә тимер теге шуен гер күтәрә, таш күтәрә, менә теге җегет дип сөйләшәләр иде. Менә алар бөтенесе дә шушы, значит, үзеннән үзе генә түгел, килеп чыккан. Һәм менә әйткәнчә 3000 ел ярым элек, значит, килеп чыккан безнең бу көрәш, менә хәзер дә дәвам итә. Хәзер, значит, инде үсештә. Әмма минем яңадан, значит, монда әйтеп китәсем килә, безнең татар инде ул менә шул үзен үзе яратмаганга, бердәм булмаганга күрә таралган. Бик шушы дәүләтләребез. Ул инде диннән дә башлана, тәңгәрчелектән киткәннән, аның, значит, теге законнарын дип әйтик инде, правиларын бузганнар. Менә ул турда мин китапта язып ятам, тәңгәрчелек һәм Святой Георгий дигән була инде ул. Һәм менә шулай иттереп, значит, бүлгәләнгән һәм онытылган безнең шушы көрәшебез дә.